Nidaul Islam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muna-muna hitukbal na to in pagsarang sukul fa Allah. Sin masih yarin yabius katu in kabuhi serta napakai natu na usal natu hakawayasin Allahu subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabiat to mga katautay manghurasin ako, yari ako biyaon kita sin kamu, karena dumihil pangadjian harum ini, minsan bukun na mapatut, kumawa kita niyo pangadjian, dahil haparman, atawakan dahil hakalam, sin mahasutsi, Maha tinggi Allah. Langsung Allah subhanahu wa ta'ala Suratul Anbiya ayat panagnaan. Langsung Allah Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. In ayat ini agun kaya lupahan sing kamatauran manusia. Dahil sabiat tu mataurin kaya saku pansing kita niyo atawakan kiamat tanan kita sin kita niyo hazaman bihaun. In kamatauran sin bangsa manusia halawum kaligapan. Na ingatun na tu in kaligap in ini hambuk dengan mga titimbakan sin iblis lianat sin Allah mohon pabangsa manusia. Para sababan in manusia manak makataykod dengan hapagtaatan pa Allah hasabab sin piamarintahan siya sin iblis, ligap siya sin iblis sambil kialupahan niya in nagpapanjarikan niya. Na inayat biya sinabangkil kuhain doon, laong sinallah iktaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. In maksud sin ayat iktaraba linnasi hisabuhum, nagsusuok na habang sa manusia inhihisaban sin kakahinang nila amu inlugay nila di hadunya. Sabab mga mastay manghudkwa kami Islam, dum adlaw in kita niyo magsusuok inhihisaban sin kita niyo. Sabmayta sabab waktu-waktu hilangan sin Allah subhanahu wa ta'ala in pangumulan sin kita niyo. Naray nga sabiat to, nagsusuok in hihisaban singkatan bangsa manusia. Nagsusuok na in hisaban sin amal kakainang nila hasul asalugay nila di dunya. Naray nga sabiat to, hawayroon pa di magpak in hisaban sing kita niyo subay nato hisabun asal subay nato bistahun asal in ginhawabaran nato bang aunda ka nara nato luto amal ibadat daun mangarap patwa nato Rabbul Alamin. Laungi Umar radhiyallahu an, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu.
hisaban niyo na asal in ginhawabaran niyo. Babain kamu yari pa hakabuhi dunya. Atawakan babain kamu yari pa dunya hisaban niyo na asal in ginhawabaran niyo. Bang aunda kadeng ha mga amal ibadat amu in lutun niyo muy pahadaratin Allah. Hisaban niyo na asal kabla an tuhasabu hawayroon pa di magpakkan yung paghisab. Hawayroon pa kita niyo na hisab. Subay hisabun na to asal in kabuhi na to babayari pa kita niyo ha dunya. Sa minsan biat to in manusia dum adlaw hihilangan in pangumulan nila sarta nagsusuok na in hisaban nila wahum fi ghaflatin masih in kahalan nila halawm kaligapan masih in kahalan nila halawm kaligapan liga papag mobile legendan liga papag tiktukan ligap hapag opisinahan, ligap hapag bisnisan, way na nakatunga nag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biasin sambat, in kaligap hambukin ni deng ha mga panasat hi iblis, pabang sa manusia. Nabang in manusia naligap na sin kabuhi dunya, tanda pangilahan piamarintahan na sa iblis, siyasat na sa iblis, mu'ridun sambil sila na naingkiring na naikuri, tungod hapagtaatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabiat to mga kamaasan sin ako, mataod na inalumus, hadunya ini hasabab sadya sing kaligap, wayroon makahaon dahing kato dahing hakaligapan buat malengkan namurain pagmabuga, pagtaat, pamahasut si pamahating gi Allah. Hangkan law Luqmanul Hakim ha anak niya, ya bunay, inna dunya la bahrun amiq, wa kad gurika fiha unathun kathir, faltakun sapinataka fiha taqwallah. Laung Luqmanul Hakim ha anak niya, ya bunay, ya kau anakku kanungnungan kakasihan ko, inna dunya la bahrun amiq, sabunal tud in dunya ini patuk sapantun dagat malum, wakad gurika piha unathun kathir, mataud na manusia nalidop nalumus sin dunya, nalumus na sin pag-usaha, nalumus na sin pag-opisina, nalumus na sin amu injinis babarapa amu in wayroon kasuddahan niya di hadunya, wayroon na nakatunga nag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Narenga sabiat to biulan sangan Luqmanul Hakim na anak niya, faltakun sapinataka fiha taqwallah, pagpaon ko kapal bangka sakatan mo doon hadunya, amuna in pagmabuga, pag-ibadat, pakatunggal sin mahasut si mahatinggi Allah. Naray nga sabiat to bangin manusia wayroon kabuga, wayroon pagtaat, pag-ibadat kanya roon hakabuhi niya, in manusia ayaon kaya pamarintahan na iblis sambil naligap na sa simpagdunya niya. Angkan bunal din ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa inna kathiran minan nasi an ayatina laghafilun. Sabunal tuuding kamatauran dahing habang sa manusia, tungod haka ayat-ayatan namu, tungod haka tanda-tandaan namu, laghafilun in sila halom kaligapan, di sila kumawa pangadjian, may ta sila piyaon sin Allah, di sila kumawa ibra, di nila pakayon akal pikilan nila, may ta baha ako piyaon sin Allah. Na in mga manusia naligap, di nila na tumatali, di nila na matali in kudrat iradat sin Allah, hakatan kita nila di hadunya. Sin tuput Allah subhanahu wa ta'ala in nagpaon singkatan singkita na to. Sin tuput Allah subhanahu wa ta'ala in nagpaon singkatan sin diungog na to.
Sumagawain manu siya bang halom kaligapan di nila na tumakannal, di nila na tumatali, sabmayta piyamarintahan na sila hi iblis lianat sin Allah, in kabayan kanila hi iblis malundang panun sila, hapinar ka jahannam dito hadlaw kiyama. Na in barakal subay nila taliuning katan naon, in mga sila bariman in katan sin naon ini, hapangatod sin sila biada matun takainup. Angkan long sim magdadaman-daman ta'ammal fil wujudi bi'ainin wa fikrin tarad dunya kal khayal wa man kana fiha jami'a sawfa yufna illa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ta'ammal fil wujud talia ingkatan naun hagin lupaan hadunya ini bi'ainin wa fikrin, itaun mo sin mata pangatud mo sarta sin pikilan mo, itaun mo sin mata mo magsarta iban sin pikilan mo. May taba ako naon atawakan may taba ko piyaon sin Allah. Uno bahain maksud may ta nagpaon kami Allah di hadunya tuput magjurabalit atawakan magbuang saraw. Bukon sa in manusia amoy nalom kaligapan di nila na tumatali. Adapun yung mga bariman matali nila may ta sila piyaon sin Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wayroon nagpapanjarin Allah subhanahu wa ta'ala habang sa jin iban bang sa manusia asupaya magbuang saro magjurabalit maglife-life pa dunya bukon. Sumagawa maksud sin Allah illa liya'budun, buat malaingkan magtauhid, magibadat pakatunggal si mahasud si mahatinggi Allah. Nada nga sabiat to ingkatan sin naon di hadunya saufa yupna hasusungun majuljana dasya, hasusungun matunaw rasya, hasusungun malawa dasya. Na kaya ingatan singkatan bariman indunya matunaw ra, dahil nga sabiat to wayroon sila nagpaakal kan iblis, wayroon sila nagpaligap pa iblis sa sumagawa ligap nila ingkabu nila hapag iman hapag ibadatan pakatunggal sin mahasud si mahatinggi Allah. Sabmayta na kaya ingatan sin sila in malawa dahin dunya matunaw ra ingkatan sin kita nato di hadunya buat malaingkan namura kuman in bayhu sin Allah subhanahu wa ta'ala in makapin. Nabukon sa wakat na bayho inasabot ha ayat yatubat bayho niya ra. Bang masabot na intingyan niya biya na nasabot ingkatan that niya. Naray nga sabiat to mga kamaasan katawtay manghuran sin ako. Sabay tud kita niyo di makawa sasat sin iblis amo in tiranan tiktuhanan. Makapaling kita ni makataykod kita ni makalayo kita ni ding hapagtaatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumtumon sing kita niyo bang in manusia naligap na hadunya, in manusia yan di na mabaya mapatay, in manusia yan lima sa na hadunya na ingkatan sin lima sa hadunya bang sila halom kaligapan di na sila mapatay, di na sila mabaya in mapatay. Mga katutay manghuran sin ako, in manusia bang in siya halom na kaligapan, tanda pangilahan simpini niya na ing kasaddapan dunya dahil sing kasaddapan hadlaw akhirah. Angkan bunalin ayat sin Allah, bi annahum istahabbul hayatad dunya ala al-akhirah wa anna Allah la yahdil qaumal kafirin. Ulaika alladhina taba'a Allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa abasarihim wa ulaika humul ghafilun. Mayta in mga manusia naligap hakabu dunya mayta kaya lupahan nila yung pagtaat pa Allah. Mayta naligap sila hapag bisnisan nila hapag opisinahan nila. Nakataykod na sila pagtaat pa Allah. Mayta bi annahum istahabbul hayatad dunya 'ala al-akhirah.
Sababin sila, liyasan nila na, pini nila paliyasa in kabuhi dunya, daing sinhaadlaw akhirah. Naamunin ning kiabugan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amuin parsababan, kalupahan na tunay pagtaat pa Allah hasabab sin nabuklad na katuin dunya. Wayroon miuga in Rasul sallallahu alaihi wasallam in kita niyo nagkamiskinan. Wayroon da problema kato in kita niyo magkamiskinan bangman in kita niyo hapagtaatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa in kiabugan kato sin Rasul, in mabuklad in dunya, in maligap kita ha dunya, in katay kurang tayong pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Siapahan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadith niya. Riwayat din kan Abi Hurairah. Laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wallahi mal faqra aqsa alaikum, walakinni aqsa alaikum an tubsita ad-dunya alaikum kama busitat ala man kana qablikum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikukum kama ahlakathum, rawahu Muslim. Wallah, lawan sin Rasul, sapahan ku ibut hakatunggal sin Allah, mal faqra aqsa alaikum, bukun sabab sin kamiskin in kiabuan ku kaniyo bukun, walakinni akhsha alaikum an tubsitad dunya alaikum. Sumagawa in kiabuan ku laung sin Rasul doon kanyo in mabuklad in dunya kanyo. Patanapasuha, maglumba-lumba na sadya kamu pa dunya. Maglumba-lumba kamu magpaligap ha dunya. Maglumba-lumba kamu magpaligap ha dunya. Na in hadith ini jimatuna ha ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jimatuna in hadith ini ha waktuna tubihaun, ha masana tubihaun. Bang mo kitaon in kamatauran manusia ha zaman ini. Naligap na hapag silpunan, naligap na hapag life-lifean, naligap na hapag mobile legendan, naligap na hapangakkalan, naligap na hapag tiktukan, tawa yaon. Amunay ning kiabugan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in maglumba-lumba in manusia pa dunya. Patanapasuha kama tanapasuha, biya sin paglumba-lumba sin mga sila ummat na kauna rin kanyo. Nabang in manusia had zaman biyaon naglumba-lumba pa dunya, biya sin paglumba-lumba sin mga sila na kauna. Patuhlikukum kama ahlakathum, majuljana na kamu biya sin kajuljana sin mga sila ummat na kauna. Ipiraon lianat sin Allah, buhi pa sa lidup na tawakan jiljana na siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi nagpaligap hapag sultan niya, naligap hapag anyayan niya. Wayroon na nakatunga nag-ibadat pa Allah dahil nga sabiat to buhian pa siya, piyananam na kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala yung siksa. Nabang hinangun na to in dunya, kaliligapan biya si mga umat, jimatuhan na kaunayat to, majuljana di sab kita biyasin, kajuljana sim mga sila nakauna rin kato tanim. Biyaon jimatu na kato injinisan babara pabala, may taanaon in mga coronavirus, may taanaon in pagbaha, may taanaon in pag-alon malaggo, pag-alon panjang, may ta hasabab sin kaligap sin manusia hakabuhi dunya, wayroon na nagpaligap nag-ibadat pa Allah. Sambil sila piaratungan mulka sin Allah, nadamay ingkatan hasabab sadya sin sila. Amunin yung pag-iyanon, ad-dararul khas, yatahammalu ad-daral am. Problema sin hambuk, malapay ingkatan. Naray nga sabiat to wajib ha mga sila. Da'iya ha mga sila magdadakwa, insubay sila di magbati ilaul magpasampay sin agama. Sabab bang magparatungin Allah ta'ala bala, malapay ra ingkatan. Naray nga sabiat to mga kamasan sin ako, wayroon da in problema in magpaligap ka hapag usahan. Wayroon da problema in magpaligap ka hapag opisinahan. Bang man hikasuporta hapag taat mo pa Allah. Bang mayan di mo kalupahan intuhan mo amoy nagpapanjarikay mo.
Yan mga katutay manghurasin ako. Na in manusia bang pini niya na in kasaddapan dunya deng sinha kasaddapan hadlaw akhirah. In mga manusia yan kriminal daruhaka luskuman hapamandang sin Allah. Nabang sila luskuman na lang sin Allah sugpatin ayat wa anna Allah la yahdil qaumal kafirin. In mga kafir in mga silang daruhaka. In mga silang kriminal pa Allah. Naray nga sabiat to bang sila kriminal, mahunit na sila hidayatan sin mahasud si mahating Allah. Yan mga kamaasan kakasihan sin ako. Naray nga sabiat to bang in manusia dunya nasadya in halom kabuhi niya tumbukan na sin Allah Ta'ala khataman in pangatayan niya in pangdungog pangatud niya. Biyahasog pat sin ayat ulaika alladhina taba'allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa abasarihim wa ulaika humul ghafilun. Yan in pangilahan sin mga tauligap. Bang tiumbukan khiyataman na sin Allah Ta'ala in pangatayan nila. Maunit na sila makabatok maun papagtaatan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di nila napakayon in pangatayan nila yon hipanali tungod panagpaon sing kabuhi niya. Sambil kalupahan niya na in nagpapanjari sing kabuhi niya yaon. Sabmayta sinop na in pangatayan niya sin kaligap dunya. Dunya na sadya in kabayaan sin kubut sin pangatayan niya. Wayroon na kubut sin pangatayan niya amuin mangannal manali mag-ibadat pakatunggal si mahasud si mahatinggi Allah. Na mataod na in manu siya abang mukitaon di hadunya ini in tiumbukan khiyataman sin Allah Ta'ala yung pangatayan nila. Bangkaw lumabay hakarandanan in kamataran manusia ligap in pangatayan nila ligap na sa dihapag dunya bang unin hakasigong sin pangatayan nila aplayon atawakan ang gautaan magtusinggin hawabaran nila may sabab sin piyamarinta na sila sin kaligap doon halawang pangatayan nila. La hawla wala quwata illa billah. Napukunhat pangatayan nila in yumbukan atawan khiyataman sin Allah sambil sam'ihim sambil pangdungog nila. In pangdungog nila di nila napakayon dumungog pawasiyat amuin pamandu dayang ha Quran iman sin sunnah. Hasabab sin tiyugdan na sila sin kaligap sin dunya in kabayaan nila dunya na sadyain kabayaan dungog sin pangdungog nila. Tumbi na sadyain dungogon nila, kalangan na sadyain dungogon nila. Sabab in pangdungog nila sin haram halal na kanila. In pangdungog nila sin halal haram na kanila. Di na mabaya dumungog sin kalam sin Allah dayang hapamandu sin Quran iban dayang hapamandu sin sunnah sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mayta in mga manusia bihay ni. Mayta sabab sin piyamarintahan na sila sin kaligap. Piyamarintahan na in pangatayan nila in pangdungog nila sin iblis liya na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa abasarihim damikyan in pangatud nila. Di nila na hipaminig pahialal sin Allah. Di nila na hipaminig pahiaram sin Allah. In pangatud nila sin haram halal na kanila. In pangatud nila sin halal haram na kanila. Na in mga manusia biya ini biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala harul sin ayat wa ulaika humul ghafilun. Sila nato yung mga manusia ligap. Nabang yung manusia na ligap na hadunya. In mga manusia yan criminal sila hapamandang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Criminal sila hapangatud sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naray nga sabiat to magpatilibon kita niyo. Dahil ha mga kakahinang kaligapan amuin wayroon makawa kapaiddahan. Wayroon makawa amuin pangadjian. Dahil nga sabiat to mga kamaasan sin ako, mga katautay manghuran sin ako, subay na to patatapon in pangatayan na to,
amuin magtaat magibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabangin manusia naligap na sin kabuy dunya, sila na yaunin mga manusia di mabaya magbaki ba sin Tuhan nila. Bangin manusia lima sana hadunya, bangin manusia naligap na hadunya, sila na yaunin mga manusia di mabaya magbaki ba sin Tuhan nila. Ang palaong sin Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya watma'annu biha walladhina hum an ayatina ghafilun. Sabun nato di mga sila amo indi mabaya, wala nila hiyangad hulat in hipagbak kami. Indasyo sila yato, amuin mga manusia di mabaya hipagbakin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin mga manusia, amuin nagrida na sing kabuy dunya. In manusia biasin sambat bang sila nagrida na hakabuy sin dunya, di na sila yan mabaya mapatay. Bang di na sila mabaya mapatay, na di na sila mabaya magbaki ba sin Tuhan nila Rabbul Alamin. Nabangin manusia di na mabaya magbaki bang sin Tuhan na Rabbul Alamin, sila na yatuin mga manusia waradu bil hayatid dunya, nagrida na sila sing kabuy dunya, wat ma'annu biha, iban nagpahanong na sila doon hakabuy dunya yan. La hawla wala quwata illa billah. May ta sila nagrida na sing kabuy dunya, sabab in sila ligap na sin iblis sambil sila halom na kaligapan. Ligap na hapag tricyclean, ligap na hapag badyaan, ligap na hapag lauran, ligap na hapag opisinahan, ligap na hapag mobile legendan, way na naligap na katunga hapag taatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. La hawla wala quwata illa billah. Mga katotay manguran sin ako, may ta nato hipagganti in kabuhi adlaw akhira dayong sin kabuhi dunya. Sin kaya ingatan nato na in kabuhi dunya ini haupo da, tawakan tiyo-tiyo dayong kabuhi nato. May ta di nato pakayon ka ilo hapag ibadatan pa Allah. Pila adlaw, pila bulan, pila tahun biyaon manaykod da kita niyo hadunya. Nabang manaykod na kita niyo hadunya, tanda pangilahan in dunya ini haupo dayong kabuhi niya. Araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Uno lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, nagrida na kamu, uno makuyag na kamu sin kabuy dunya, dayong sin kabuy adlaw akhirah. Ang palawang sin Allah subhanahu wa ta'ala, walal akhiratu khairul laka minal ula. In kasaddapan ha adlaw akhirah labi marayo deng sin kasaddapan mo di hadunya. Sabab in kasaddapan kabuy si manusia di hadunya, in sila mapatayra. In sila manaykod da deng ahli pamilya nila. Manaykod da sila deng mga alta amuin kanungnungan parsababan kialigap nila tungod da pagtaatan pa Allah. In katantan ini taykuran nila ra. May ta nato ipagganti in kabuy akhirat deng sin kabuy dunya. Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Bang mo i-compare papag-awayon in kasaddapan dunya iban sin akhirah illa qalil. Tiyo-tiyo da to in kabuy nato dia dunya. Tiyo-tiyo da. In mga kuffar adlaw kiyama ungsiton sila sin Allah subhanahu wa ta'ala adlaw kiyama. Kam labithtum fil ardi adada sinin. Kam labithtum fil ardi adada sinin. Qalu labithna yawman aw ba'da yawmin. Nakita niyo? Ungsiton sin Allah ta'ala yung mga kafir, amuin mga criminal, daruhaka, nagluskuman pa Allah ta'ala, ungsiton sila sin Allah adlaw kiyama. Kam labithtum fil ard. Kam labithtum fil ardi adada sinin.
Bangbiya ka to, pila tahon da yung pangumulan niyo, naghanti-hanti at tawakan, naghula-hula. Asalugay niyo hadunya. Qalu, in jawab si mga kafir, labithna yawman aw ba'da yawmin. Nakapaghula-hula kami hadunya, hangka adlaw ra, atawakan tumiyo pa din sin hangka adlaw. La hawla wala quwata illa billah. Bang nila tali-talion bista-bistahon, imabot na yung pangumulan nila di hadunya, hangga 2 tahun atawakan kasyaman tahun, kawaluan tahun. Panganal nila yun sila, malugay na di hadunya. Sakali hati dumatong hadlaw kiyama, biya da sila hangka adlaw hadunya. Biya da sa pantunta kainop indunya. Maka sayo sa jay manusia, bang sila halawm na pakakuburan, bang sila hadlaw kiyama na. Natumtumun sing kita niyo. Bangin manusia nagpaligap hadunya. Di sila dumaluto nila muy palam sing kubul nila. Di sila magsadya daw nila luto mangarap pa Allah subhanahu wa ta'ala dlaw kiyama. In sila yaon na magkabinsanaan. Siksaon sila sin Allah dahil naman hakakuburan dagpakpadlaw akhirat. Hangkan lauhi Abu Bakar radhiyallahu anhu, man dakhala al-qabra bila zadin faka'annama salakal bahra bila sapinatin. Isiu manusia simud na palom sing kubul niya. Bila zadin wayruun lutu amal ibadat dia niya. Sabab unin daw niya lutu amal ibadat bang nagpaligap siya dunya. Nagpaligap siya pag-iskulan niya. Naligap na sin pagdunya niya, sambil kiyatay kuran yung pagpangadji niya, sambil kaya lupa na yung pagsambahayang na yung pagturong na yung paghijab niya, nagpaligap sin pangakal dunya, nabang siya sumud halom sin kubul niya, wayruun luto niya dengan mga amal ibadat, pakaanna masalakal bahra bila sapinatin. Biada sa imuntas, pagitong tawid wayroon bangka sa katannya. In pangasubo, bang inhambok manusia miyatun pagitong tawid hawayroon bangka sa katannya. Uno, mabinsana siya tawakan di. In jawab mabinsana siya. Doon na kasi mabinsana hapaglanguyan niya. Doon na kasi mabinsana kutkuton sin ista mga untao. Atawakan doon na kasi kaunon. Tanghabon. Sinista amuin mga untao. Damikian binsana de sabsiya halom sing kubul bang wayroon luto niya. Doon na kasya mabinsana kutkuton sin jenisan mangutkut alam kubul. Doon na kasya mabinsana gipitun sing kubul niya. Doon na ka mabinsana siya amuin tukulon himunkar hiban hinakir. Sabmayta wayroon siya nagtakama, nagsadya. Amuin luto amal ibadat. Dahon niya mangarap mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Naray nga sabiat to, ayaw to kita niyo magpaakal, magpaligap hakaboy dunya. Subay kita niyo magluto dahil mga amal ibadat hasupaya kita niyo sumanyang hadlaw kiyama. Imam Syafi'i Muhammad Idris Al-Qurasi, yari niya kita niyo wiyasiyatan biulansangan hadaman-daman niya, syiar niya. Inagi, tazawwad lilladhi la budda minhu fa innal mauta miqatul ibadi wa tub mimma janaita wa anta hayyun wa kun mutanabbihan qabla ar-ruqadi satandamu in rahalta bi ghairi zadin wa satasqa id yunadika al-munadi atarda an takuna rafiqa qaumin lahum zadun wa anta bi ghairi zadin. Laong sin imam rahimahullah, tazawwad lilladhi la budda min. Paglututod ka rin ha mga amal ibadat insubay mo siya mapaon doon hagin hawabaran mo. Mayta kita papaglutuon sin imam. Fa innal mauta miqatul ibad. Karna sabun naltud in kamatay waktu na sin manusia. Waktu niya na imanay kud hadunya.
Waktu niya na imanaykod dayang ahli pamilya niya. Waktu niya na imanaykod dayang mga alta niya. Waktu niya na imanaykod dayang mga kabagayan niya. Sabmayta, sab simyatay na siya. Nabang siya miyatay na, haupo in dunya. Bang niya bista-bistahon. Watub mimma janayta wa anta hayyun. Laong sinimam, pagtaubati ingkata na hinang mudusa, hawak to ini ikaw buhi-buhian pa. Hahalin ikaw, buhi-buhian pa. Pagtaubati baging kiaunan mo yaon naliligap. Hapag maasyatan, naligap hapag limutan, naligap hapag mobile legendan, naligap hapag tiktokan, pagtaubati pa Allah subhanahu wa ta'ala, bawain ikaw buhi-buhian pa. Sabmayta kau papagtaubaton. Sabab di mo kaingatan ng kabuhi mo. Harakala yaon kau nag-life, nag-happy ha dunya ini. Sakalit tagha na sadya kau kiyawa himalakul maut. Nasangingi na manusia. Amo intang suan himalakul maut. Hawak tuin siya halong pagmaksiyatan naligap. Hapag unuhan, hapag daruhakan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Uni pa yung sukpat sinangkabtangan sin Imam Rahimallah. Wa kun mutanabbihan kabla ruqad. Iban pao na impaghalli doon hagin hawabaran mo, hawayroon pa ko nakakulang, nakatugmaon pakakulangan mo. May ta kita diak sin Imam amuin magsadya pagin hawabaran tahadi pa kita makakulang. Ay bimakna before kita kumulang pakukulangan ta, insubay muna mangayo kita taubat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangayuan ta kaampunan, ingkatan manusia, amuin kiarusahan ta. Bang mayan, ya Allah, ingkatan sing kiarusahan ko ya tumaapun mo ako. Namikyan ingkatan nakarusak ako, namiap ko na sila. Sabmayta, biasin sambat, bangin manusia, miyatay halawang katukan niya, sinaw nati maksiat niya, sin tahun 5 bayaon, atawakan simbulan 5 bayaon, sinhangkap ito 5 bayaon, diyan niya nasa jamatugway na piyagtaubatan pa Allah, biya da seminoy padarat sin Allah nagdara basura. La hawla wala quwata illa billah. Natumtuman sing kita ni mga katautay mura sin ako. Bangin manusia, amuin manaykod na sadya dunya. Kaya akalan sa iblis sambil ligap in kabuhi na impangdungog pangatayan pangatud niya di na mayat magtaat pa Allah. Sambil na naingkiringin na siya hapagtaatan pa Allah, kaya lupan niya na magsambayang in maglimawakto, in mangadje, in magturong, in maghijab. Wayro niya nakabuhi niya. Unin sukpat sin kaul sin Imam. Sa tandam in rahalta bigayri zadin. Asusungon, magsusun na kaw, magkarukaan na kaw, hawak to dumatong na kaw, mag-transfer na kaw, maun pa kubul mo, bigayri zadin. Hawayroon deng ha mga luto ang malibadat mo. Wayroon sambahayang mo, wayroon pagpuasa mo, wayroon dayaw kasuddahan mo pagkay mo manusya, wayroon sa way mo kamo, wayroon sa dakka mo, wayroon pagturong mo. Bangin manusya abutan sing kahalan biyay ni, halom sing kubol, na magsusun siya, magkarukan siya. Sukran Sheikh Abdullah dito yato. Magsusun siya Sheikh. Bangin manos siya amuin, mag-transfer naman pakubul na wayroon luto ang malibadat niya. Bangkay mo Sheikh Khairul, yari sila kailuran di mga gugupak ini. Bangin ipamon sila sa inyapit mapatutendi. Inshallah balikat to sila na. Na Sheikh Khairul, bangin mano siya, dumatong na pakubul niya. Hawayroon luto amal ibadat diyan niya, sa tandam, lang sin Imam. Na magsusun na ko, magsusun na siya. Sinsusun na mo din na magmumpaat ka niya. Wasatasqa idh yunadi kal munadi. Iban gupuhon na kaw, hanggawon na kaw, damawon na kaw, idh yunadi kal munadi, hawak tutawawon na kaw, simananawagalam sing kubul. Naisi mananawagalam sing kubul. Himun ka ribani nakir, asubun kaw, tanyawon kaw, man rabbuka. Isuin Tuhan mo.
Nabangkaw nagpaligap sin dunya, nagpaligap ko sin pag Mobile Legend, nagpaligap ko sin pag takbi, naligap ko sin pag siabuan, tabi ayaon, naligap ko pag bulangan, naligap ko pag tiktukan, biyarin ning kajawab mintuhan mo Allah. La hawla wala quwata illa billah. Di ko makajawab intuhan mo Allah. Sabab di hadunya wala mo kila in Allah. Wala ko nagpaligap pagtaatan pa Allah. La hawla wala quwata illa billah. Di na kau makajawab in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab di hadunya wala mo piangadjiin kasunna-sunna sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amura in piangadji mo amuin kasadapan dunya. Bang biadin kau may nang abugaw, bang biadin kau may nang profesional sa wala mo piangadji amuin ha supaya kau may nang profesional alam sing kubul labi loba alam sin sulga sin Allah. La hawla wala quwata illa billah. Nagupon na manusia hawak tuyat to. Hanggaon na siya. Sabmeta wayron na pag-anggali sa alam sing kubul. Way na pagtagalog. Arab da kuman. Man rabbuka. Man nabiyuka. Wa madinuka. Nisyo makajawab ka nini. Amuray mga profesional ha adlaw akhirah. Allahu Akbar. Amurain mga sila nagpaligap, nagpa-profesional, abogado hadlaw kiyama. Wayron san lagi abugaw sadya kaw di adunya sa ignorante kaw hadlaw kiyama. O kira ignorante kaw hadunya bang mayan abuga kaw pamandang sin Allah hadlaw kiyama. Nain mga manusia minsan pa sila biad din naabot sin pangadji pangiskul nila adunya bang sila dagpakan na sing kamatay malawa na yung pagka abugaw nila. May tayat tumalawa. Sabab inhalawm pangatayan kaboy nila, ligap na sa japag dunya. Way na nagpaligap pagtaatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wasatasqa idh yunadi kal munadi. Amo niya to. Gupuhon na kaw, damagon na kaw, hawak to tawagon ko sin manawag. May takaw di damagon. Sabab ron hikajawab mo. La hawla wala quwata illa billah. Ataroda an takuna rafika qaumin lahum zadun wa anta bighairi zadin. Lahum sin imam. Uno makuyag nakaw, uno nagrida nakaw. Rapi ka kaumin tuputing kiyaonan mo magbarkada-barkada pag kay mo manusia. Maglundang panon bang laong sin bagay mo matto kita laong niya. Palantawan, magtuy mo sakayan. Bang laong sin bagay mo matto kita mag boulevard, pasal matod badilipit maglabay rito magtuy mo sakayan. La hawla wala quwata illa billah. Uno, tupot yato yung kabayaan niyo di adunya. Nagrida na kamusing kaboy biyatot. Tuputing kiyaw na magbarkada-barkada. Lahum zadun wa anta bi ghairi zadin lahum sin imam. Harakala induga ingdaing kay maon sila luto ini kaway luto. Naada pun in luto adlaw akhiray man sin luto adunya di magsibo. Bukum biasin di adunya bang wayrun luto khairul aun luto ya Abdullah dito yato makajari niya pasawon sabab yari pa sila dunya. Sa adlaw kiyamah nafsi-nafsi magkanya-kanya. Minsan ni Nabi Nuh alaihi salatu wassalam Nabi asawa ni Khulaida anak ni Ham Yapit anak sin Nabi sa wayron nira na jamin masira sila kaya titilakbo hapi narka jahannam. Wayron nira na haun day hapi narka jahannam wala. Sabmayta nafsi-nafsi magkanya-kanya. Ibrahim alaihi salatu wassalam Abu Tauhid ama niya wayron niya na jamin tanda sin nafsi-nafsi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amaun niya kakasiyan niya ya Abu Talib tanda sin nafsi-nafsi wayron niya na jamin masira kaya tilakbuha pinarka jannah. Nadaya nga sabiat to si Khairul subay kita magsadya mismo paginhawabaran na luto daon mga rapa Allah insyaallah. Nafsi-nafsi. In ikaw naligap ko di hadunya hasabab sin pamilya mo, hasabab sin anak mo, hasabab sin ina ama mo bang mayan sila mabuhi, bang mayan hikaruhal mo kanila in mga kataan pangarap nila di hadunya. Hadlaw kaya masabab sin nafsi-nafsi sambil sila magoy kay mo. Bukon kain ayat sin Allah intanda sin nafsi-nafsi laung sin Allah yawma yapirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi
wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Yauma yafirrul mar'u min akhi udhkur ya Muhammad hadlaw qiyamah hadlaw yattu yafirrul mar'u min akhihi. Magoy na hitay mangud usog dayang hatay mangud niya usog ay tanda sinapsi may ta sila tumagpagoy piyagoy sabab diha dunya wala sila nagpaligap nagibadat pa Allah sa naligap sila pagpatauran arta naligap sila hapag maksiatan pa Allah dayang sabiat to den diha dunya magkilay sila adlaw kiyama way na pagkilay way na hipagtay manghud mismo tay manghud mo pagoyan kaw wa ummihi wa abihi hiina niya paguyan da siya may tato paguyan sa hiina niya sabab diha dunya ligap na sadya ingkabuhi nila para kala dunya ligap na sadya pagpatawran alta ligap na sadya pagpalingkatan bay wayron na naligap hapagtaatan hapag-ibadatan pa Allah subhanahu wa ta'ala hiina niya damikyan hiyama niya pagoyan da siya tanda sinhadlaw yatu nafsi bang diha dunya on kawasamu maka jari mo amo in tabangan suportahan in pamilya mo hadlaw kiyama bang wayron luto amal ibadat mo di ko makatabang kansiyo buat malengkan amura inseption mo imbaran mo wa sahibatihi wa bani la hawla wala quwata illa billah asawa niya kanungnungan niya atas siya maglaud piloy manglawag usabang mayan makabita mungun in asawa niya sa bukunda siya yung pagpalingkatan sinasawa niya tauro kaing dasab mayta imbiyuhon niya ha asawa niya badyo badilipit kikita yung mga aurat tabi parsababan hindi na ko makapagsambayang makapangadji asab sadya bang mayan hikaruhal mo in kabayaan kanapsan sinasawa mo inasawa mo yung piaglaud piluyan mo kaya ligap mo din hapagtatan pa Allah sa kaliati adlaw kaya paguyan da ko la hawla wala quwata illa billah Tuan Kairul paguyan ko sinasawa mo bang man piakala sinallahu ta'ala bang dong na kayo sibuk da Tuan Kairul inasawa mo 2 to 4 bang naligap hapag dunya naligap hapag opisina naligap hapag patawran alta hadlaw kiyama bang mo siya di mapinturo dahon magtaat pa Allah paguyan da ko minsan pabirin gwapo mo Tuan Kairul paguyan da kaw sa kuno ko di ko paguyan sinasawa mo bang mo sila tabitun katan magtaat magibadat pa Allah insyaallah wa banihi sugpacinat anak niya may na at paadjalan niya na may na at papatamungan niya na may na at papayguan niya na bang may di malit apagpasahan apag iskulan Tuan Khairul may na at pa mag-adjal magpakaun na magkawa na si module pa school usi ulit niya sab si mapo sinamis biyato na dyan magkatukari sa adlaw kaya mapaguyan da siya la hawla wala quwata illa billah anak mo sababan sinaligap ka bang mayan siya may ng professional bang man matunay mo yung pangarap niya may ng benefito sabab sa dyan sinuwala mo siya narak magtaat magibadat pa Allah hadlaw kaya mapaguyan da ko sinanak mo la hawla wala quwata illa billah mayta magpagoy piyagoy likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni amura ko man imakannal sin tiap-tiap mano siya adlaw kiyama bang biya din hikalapas niya deng haapi narka jahannam napsi magkanya-kanya nari nga sabiat to dito na sadya patumtum nato in wasiat patumtum murah-murahan on makawa nato pangadyan harumin ni sarta dahon na mo kamu magibadat pa Allah sarta ayaw kita ni magpaligap hakaboy dunya sabi in kaboy dunya ini na panipu pangakal ya ayuhan nas fala tagurrannakum alhayatud dunya wala yagurrannakum billahil gharur ya kamu mga manusia ya ayuhan nas kahafiz atau kaya ayyuhalladzina amanu ya ayuhan nas fala tagurrannakum bil hayatid dunya
Ya kau mga manusia ayaw tud ka magpaakal akaboy dunya ayaw. Ayaw. Sa magpaakal dapat manusia. Minsan liang na sila sinAllah ayaw sila magpaakal sa yan dari nakakidkira nagpaakal. Pala tagurannakum bil hayatid dunya. Piabugat sin Allah taala ing kabtangan na sabi nun ito nunut taukid. Pala taguranna. Ayaw tud ka magpaakal. Diutangan niya tuod. Ayaw tuod kamo magpaakal akaboy dunya. Wala yagurannakum billahil gharur. Iban ayaw tuod kamo magpaakal kan garur kan iblis. Billah tunggu dah pagtaatan pa Allah Subhanahu wa taala. Na murah-murahan ito na dya tumubtob. Pag maapan mayan bang sa upama biya makaslah pangdungog ni nya tubo ko niya tukaslah sa inya to bilang lasa namo kanyo na patubtubod namo in wasiat patumtum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن محمدا رسول الله.